General Superintendent Missionary Day sang ni som ni thu cha missionary te le twal chung koshan member tin te lalpa iswa krista mingin missionary day chi bai thaber ka bu ka cheu covid-19 shipui leng in khovela tuama mitin mai kanin khar kipa ma se heti lai mek po hian tir ko polan pathian thu chu phuarin om si lo timothea thon ni na bung ni chang kwa alo ti angin tharau bo te chan chwa an ni renga Christian ram ne athul chuang lo ani lalpa iswa chu fakinom ro se ole heni poimo taka hian kan missionary zongjong te kan chuang tak meu ani ti ka soidu a anni hi indo na hmuna ral matonga omte chu anni a mani nun tha pa rong an bol awang hian pathian ram hi azau zel ani an rong bol no kan ngai hluin kan ngai sanga kan choi moi tak zet ani lalpan kan missionary te mal som zel ro se antan na sajokini tongtai zelang u tin tual chunga tanga general thlengin missions department ta na thanem ngai taka thoktu te zongjong chunga polom thu ka soi bokani hetiang bok hian thil pek le tongtai na manga lalpa rongbol na chanpui tu te zongjong chunga ti tak zetin lom thu kan soi ani thinlung taka ka ngen du cheu chu lalram alo zaw zel na turatan thil phal takin thil pek ipichhun zom zelang uti le na sajokini tongtai zelang uti hi ani kan sha thu angin September ni somni panga sangkha zakwa somli panga khan United Pentecostal Church hi tharau thianglim kai shwai na hnuaya alodinga adin tir atangin iswa thina phumna le thole na chanjin thafam kim hi khovel pum puya shildar turin ma alanga lani hunrei lo ti chungin na ro main akang al duai duai ang mai hian khovel pum puya chanchin tha chu alodar ta lani khovel pumpuya om Krista taksapeng pakhat ni chu inchhuan tham takani ome United Pentecostal Church hi Krista taksa chu ani si a namle chi sang kan ni mai theya ziarang le ngai lu jong point ang lawang ma se Krista chuan taksa pakhat kan ni kan pa wanami thil min tiam chu pa ngai vekani iswa Krista mi te kan ni e endiklai po in apostol te thu cha pathian thu dikhi khoya po puang dar turin kanin pe rengani khovel pumpuya UPC te din mun member maktaduai nga nuai khat singthum sangthum zanga le sompathum kan neya caution le preaching points singli sangni zani somli pasari kan neya license neya rongbol tu singli sangkha zaruk somthum panga kan neya ram za som kwale panga le territory somthum panga arong kan bol me kani kum sang ni som pako chung khan khovel pumpuya mithar nuai ni sangkwa zathum somsari pakhat seng ani a caution le preaching points thar zanga som pakhat oma rongbol no license la thar zakwa somli parat amin mi nuai khat singthum sangkwa somriat pahni in iswa mingin tui baptisma an changa mi nuai khat singa sangli zathum somru pakhatin tharau thianghlim baptisma an dong tharani lalpa chu fakinam ro se UPC North East India din mun member nuai khat sing khat sangkhat le somruk panga district som pani missions field som caution preaching points thar somthum pasari rongbol na license pek thar mi somni pariat upa sangni le zani somrat le panga le twal upa sangkha zakwa sampwa pakhat kan mek ani report masa ain member sangthum zarat som pakhatin kan pung bokani iswa minga baptisma changthar sangthum zathum somli pakhat tharau thianghlim baptisma dong thar sangni zani somli kan ombokani lalpa chu fakin omro se kan field te chu pakhatna Assam pahnina Andaman and Nicobar pathumna Arunachal palina Bhutan pangana Bihar and Jharkhand parukna Dimapur pasarina North Bengal Sikkim pariatna Odisha pakwana Upper Assam and East Arunachal somna Kolkata te anni kumsang ni sompako chunga missions field ta kan hmalak na tlang puite pakhatna caution thar som lalpan min pe pahnina preaching points thar somni le parat lalpan min pe mithar hi sangkhat za somrat pangalal pan min pe palina tharau dong thar mi zathum somli le pathum le iswa minga baptisma changthar zanga somthum pani kan nei bok pangana damlo zaruk somkwa pakwa in pathian ti damna an changani parukna building som pathum kan sathara saklai mek som pakhata om
lom thu thil pek chi hrang hrang hmanga field chhung mamo te min phuhruk sak tu mi mal tual chhung ko shan bial district le department ti chunga lom thu kan soya partner in mission PIM missionary support ta na phal taka petu mi mal le ko shan chunga polom thu kan soi bokani mani na chul kal sana work camp min nei sak tu te le field lo azin field mamo te min phushuk sak thin tu te chunga po kan loma faith promise ramthim field chan puina in pe ka wang khan general missions department chuan rongbol na kan chun zom thei zela lom thu kan soi ani tin target in pek te bu fai thamin lo pek te hi a thlonin a luang ral lova tharau boral mai tur ten lali swan lo mu pha ani thei to pi chwa tlang zelang u kan chan tlan chuang kan ti the ni pathian in mal som cheu ro se tharau sengkhom turain thopui reverend lalmal somasai lo general superintendent UPC Northeast India